loko a kongoma eka ora mbirhi vhele ri sungu kwala ka tabulani vhele i twa munhu a ku mina mhaka ya ku va ni xanisiwa hi murhandziwa wa mina kumbexani partner ra mina a ni nge swi tshameli ivi i langutisa i kuma ku ri hi minkarhi yo tala vanhu va teka ti-decision loko va kwatile but at the end of the day u kuma ku ri loko se a tshamile a ti yingisela kahle u kuma ku wa swi vona leswaku u endlile xihoxo ngopfungopfu vanhu va xisati u kuma ku ri nuna wa yena vhele u kuma ku ri u na mihlekisana handle ivi a hetelela a tsandzeka ku swi amukela swilo swa ku fana na sweswo se loko a tsandzeka ku swi amukela hi ndlela leyi vhele a hetelela a teka goza ra ku va a hetelela a herisa vukati byebyo kambe loko se nkarhi wu ya kha wu famba u twa ku u rhandzana na munhu loyi already a nga na nuna wa yena so u ti vutisa ku ri u suke ndhawu leyi yena a ri nsati kumbexani a ri n'winyi wa vukati a ya a nghena ka munhu loyi already a nga na vukati bya yena a lava ku ti manyukuta swi endleka ngopfu swo fana na sweswo mingisela hi ri swin'we eka ri kongoma eka awara mbirhi vhele kwala mi ri na matsengemo wa xontokoto ntumbuluko kwala ka WMCR swi endleka ngopfu swilo leswi vanhu va ka mhani kuma ku ri a lama ku ri hayi mina ni nge swi koti leswiwani swa ku va ni xerha nuna wa mina but at the end of the day vona munhu loyi a se le ku xerheni xerha na un'wanyana munhu loyi vhele a nga kuma a ri ka vukati byebyo ivi a hetelela na yena a ti manyukuta a kheheleni swi endleka swa pfala leswi ya victory i ri suka kwala ka WNZR vhele loko i karhi ya mahlweni ndlela le vhele ta ve hi tlanga risimu kwala ka WNZR vhele loko hi tlanga risimu vhele hi ta va ri swin'we kwala hi karhi hi famba swin'we hi karhi hi ya kongoma eka awara ya mbirhi. mi bula yini ka mitini wa n'wina mitini wa rirhandzu mi bula yini ka mitini wa n'wina mitini wa rirhandzu